KYD di purong supia long meeting tom armu chejing padupen greater nagalimapan ke kamke. Rathor pakpen langlok suka celenga toward dikharu alang roy along kaselam. Haura kadalong lunse po Bhupen Hazarika pan kachikimo aja mek kedeng. Kardom Karbi abirta thamang thare chesong teron nambirta ang tonpen RJ tham. Karbi Youth Development Organization KYD Open Paikuni ni Paipli Arni Arnikang Samapor di Purong Supialok Meeting Tom Airclar Arbu Chejeng Padopon. Di Purong Supialong Meeting Tom Airclar pen Armu Chejeng mati torchlight rally Padopon. Karbi Anglong along le Greater Nagari malong Parlolong Lipu sodak ke kamke asai Pado. KYD o songjatum Greater Nagalim nitum koi kre lapen Karbi Anglong along le nangki Parloing ton nang jiputa ningje. Junto framework agreement Nagalimor itu biruté আমি itu rally আহিছো আজি আৰু আমি এটা কথা ক'ব খুজিছো যে আমি আসাম চৰকাৰৰ যদি থাকিব লাগিব আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ভূমি মাটি তেখেতক তেতিয়াহ'লে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ আসাম চৰকাৰৰ লগত থাকিম বুলি আমি আলোচনা কৰিছো তাৰপিছত আজি এইটো আলোচনা অতি সোনকালে চৰকাৰে এইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে যেটো ফ্ৰেমৱৰ্ক অতি সোনকালে ৰাজৰ ওচৰত দেখাব লাগে যে তেওঁলোকে সীমাটো কিমান আহিব সেইটো মেপটো দেখাব লাগিব আমি কৈছো যে অতি সোনকালে চৰকাৰে এই কথা জানিব লাগিব যে যদি আসাম চৰকাৰে যদি আমাৰ কাৰ্বি মাটি চাব নোৱাৰে তেখেতে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আমি কাৰ্বি মানুহসকলে আমাৰ যোনটো লং ষ্টেণ্ডিং ডিমাণ্ড আমাৰ 244 আমাৰ আৰু অতি সোনকালে এইটো শ্ৰীকে এইটো কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি যদি দিবলগীয়া হয় আমি নিজৰ প্ৰাণ হ'লেও দি দিম কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি আমি 1 ইঞ্চিও আমি নাগালেণ্ডক দিব নোৱাৰিম এইটো আমি আলোচনা কৰোঁ ভৱিষ্যত আমি ভয়ংকৰ আন্দোলন কৰিম যদি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি যদি আমাৰ গ্ৰেটাৰ নাগালেণ্ডৰ ভিতৰত পৰি যায় সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক অতি সোনকালে আহ্বান জনাইছোঁ যে এইটো বিষয়ে অতি সোনকালে আলোচনা কৰিব লাগিব Number 14 Korkanti constituency arlo Paikuni ni Paiketom Arni ada porpainer keba porpen Rathor Paksi langlok soka cheleng atwar dikharu alang royalong kaselam ponasai kedeng. Sorkar penonanta langlok so radaphan towar ka cheleng abar sayanta mesen pen ke claim ke dampi pon pedera jok katora chichak nang rentilo hormo hortor ki pon ke wanjia phananta towar ka heno par pe ka jok kisung thektik an chichak nang lo pasi rat atum pen pherang kyang no nang pachini dun lokachar liao somar kisu kiun e jor chulang pen danglok ongdung akatora chitong nang lo puta sirok to ara atum pen nang pachini dun thu labang so puthak ki thegi ding atum tat chini lo sitami piniarni anta langlok so hawa radaphan labang so kisung pen Kipajok jia phan kamatha parsik ponovi laso jog rongorat bang pliang bong tangka pharokre phopho chirung chireksi towar kasalogasai dengpon laben poriborton sarkar tum laglok sa rat kisung ke boya puthak saya mo ki dengpon sirak jia phan ratatum chuning report rentilo card news den gaw pherang ke robin b pena berta Sumindar alun sipu Bhupen Hazarika phan kachikimo Paikuni ni Paipo Arni Hauragat rong supia long kepadoji pusi Hauragat penituma pherang ke card news along birta nang pale Paikuni pho lage somindar alun sepo Bhupen Hazarika phan kachikimo arni munit ke monida phan mate manuhe manuhor babyalun kilun alun sepo Bhupen Hazarika alun owe kimiang bongkai ke kepajui dongjia phan pura Jamuna group NGO pen Harokat rong supia long lun sepo Hazarika photo ke tar pen alon pipon Keroni Chariali Siva Mondir Puja Samiti Atumpen Chat Puja Men Pen Prinipai Thongke Braisi Arni Aju Lun Kanaje Mekepadopon along Bihar Pen Kachapapon Kekan Au Supi a Ot Ipen Kachipindeng Amparta Piri Kachiplok Pen Kekanajok Cherok Togarada Tumpen Kapin Rempona Putak Keroni Penetuma Peranke Biraning Hipelada Kat News Long Birta Nang Pale Hindi alam kaning Jack Haimati Bhojpuri tumarong jayang bong Chat Puja to isya ke thiarong ajelo Chat Puja men pen Kironi Chariali Gandhi Vidyapit High School along Pre ni Paithom Kera Isiani Kipadopon Lunkan arwang ajalong Bihar pen kiwang alun sia tumsi Bhojpuri alun rataphan parju Lunkan amalina long MSc Pawan Kumar Roy MSc Rina Terang Pilapen
man peng ke do bang khu bang phe tum ta chitong dun rin ti sita ki mang hu me ala ma bang ke ong dung ki lang dun arat ang no bihar pen ke chup hapon out supi Bollywood pen ka son se pon alam ka nar jana long item dance sikana son si out e pin pen ke kat paklang pon an parta athat ka chipin deng flop apeta kang arta Ciplok joksi ki kan ke paklang pona jok ong dung west Karbi Anglong lepen Karbi Anglong ahawar penan parta social media along pitheda kapin rem alam the parom plublo KSA Central Committee dun Maipu Samson Teron Lapen KSA District Committee Maipu Samson Intia tumpen patir PC Keroni ahawar along la saputhap armu chujeng padupusi Chhat Puja Samitia Maipu Lapen chunbang amai phi me ke kai lapen sodak pen la saputhap pin rem pon pinia bangke manghume melam Chhat Puja men pen Bihar along pen Indo Sopi Fan Wansi Keruni Charili long bangke areng ahu tang tepin areng ahu kan bang hud areng ahu che vlog jok pen ke kan labang soputha bang nitu karlo chalia song pen bangke ning duglo lapen lapuson ke claim to fan nitu pen comment tu net la toman diaw ne lapen alang litu bang munon fil bang so dim long bangke ke wang long ya fan ke nitu pen la so bang bai pithe lapen pini litu puja bangke labang soputha prabjin pen labang so committee tumta jong sila Karbi Anglong laso hawar long ke do Karbi rat ko pe Bihari rat panda ipa effect lo pi da bang Assamese rat panda effect lo ka preka khe panda effect lo posi la Karbi Anglong long ke do rat tum phan aman nanga chujor palang litum committee tum in pela so prabjin benjong selang litum laso putha pot dia choang he pote litum Karbi lo chalia song tum anso se song pang tang thola ne to mala dak ke thek bolo bang ke MSC bangini Pawan Kumar Roy lapen Rinate rangpi alang litum bang hini ta aprang sia siralong dosela bang so ke kanalong ke lang duna bang ke litum Karbi lo chalia song pe bang ke la bangke la tuma so dak si pimrem lo chilon le pila kam lo samelang tu ari char dep dun bangan ni tum bangla ke monon pian tal tum la so por bangke ka thera ka bangan ni tum ni mahang ching pu ne dep lo la si lason si monon phita klem bo malang polo tangte alang li tuma panta ni tuma hin pen bangke so dak pen pimrem pon angko lason si PDC ke tum pen sita me kapin rem alam thi pachatak pon an parta ong dung ara tum pen sita me kapin rem alam thi kat ni salong nangli Non malam so por pandi na parman beer time Wington panik sene. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors.ka@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank. Banker to hills people of Assam. Financer Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan. Low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sahanage normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor, RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কান্স সৰিয়হৰ তেল
স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Atur Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang litum Arniwang kenang sot kechu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kechu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Haro Pora Plikepner Kepangding Sikh name Guru Nanak Pirte Kache Arni Dipu Gurudwara along Paikoni ni Paipli Arni Katalondun Sikh nim Guru Pirte Kache along Pachatondun pen Dipu Gurudwara along Paikoni Pri Arni nim Guru Nanak upon Kardom Karchwa Jaimek Pado Nim Alothui Dharma Grantha Sahiba Tenkang Dugalun Angdi Angdi Lundera Pi Kachitongaranang Bong Longa Chironsi Katalona Jaimek Pajut Pon আজি সমগ্ৰ দেশৰ লগতে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এই সদৰ ডিফুটো গুৰু নানক দেৱজীৰ এই 548তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছে আৰু যোৱা 2 তাৰিখৰ পৰা এই 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইয়াত অখণ্ড পাঠ যি ভাগৱত বুলি কয় অসমীয়া এই অখণ্ড পাঠৰ এই আৰম্ভণিৰে আৰু আজি এটা এই অখণ্ড পাঠৰ মানে ভোগ পৰে ভোগ পৰাৰ পিছতে ইয়াত ধৰ্মীয় যি শবদ কীৰ্তন আৰু কথা ধৰ্মীয় কথা এই বিভিন্ন জেগাৰ পৰা অহা এই জ্ঞানীসকলে তেওঁলোকে পাঠ কৰে আৰু কথা তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰে আৰু তেনেদৰে এই কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয় Pinia Berta Bangala Pansi Kangton Poniglo, Lai Bomb the Cut News in a Domi Tag me, Kurang 2.